Se kadukawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara duan fastame nilihin pen kardom pajiriglo kardom la pen pinia bangke nili nali tumfan angke than ponji labangke Karbi Anglong pen kapiklang pon awering warsai puthaksi labangso video long na than pachini pon ikpo la pen nali tum labangso video lo long thek pon long ikpo copy awering warsai ma kon ana post vacancy sidoma age limit kan ma salary kan ma lahai hoya details panali tum klarda galam labangso video long si thek pon long ikpo la pen labangso awering warsai aputhak chethan the aprang nali tum phan chuningri alam the banglas puelo nali tum jong sila bangso YouTube channel long na komri milang pelte ke chinghon pen subscribe ikon latest update nali tum kilang long verji mate kilong verji afan atung het belar jan stami nali tum theklong ije hodak stami nali tum berpon igdenon tangte non la bangso awring warsa puthakle klarda galam chethan pononang lapen lang pononang tangte non la bangso awring warsai aputhakle angton alam dak lang pononang lapen chethan pononang aprang sila bangso awring warsai kapiklang pon labangke Government of Assam Office of the Additional Director of Industries and Commerce mate District Industries lapen Commerce Center Karbi Anglong difuahin pensipaklang pon iglo lapen labangso advertisement alolong kitok pon anason nili nang than pon edji afansi bor ipon ikpo lapen the Additional Director of Industry lapen Commerce Department under Karbi Anglong Autonomous Council lahin penstami labangso awering awarsai paklang pon iglo la sining khang abang phiatum West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong abang phitum stami nanitum jogdon exhibit standard from Assam Gazette Part 9 labangso form along nanitum fill up pen kolabangso pusalong siki jogdon ni mahalabangso post mention don lapen personal details lapen educational details hay hui nalitum fill up don nang pon lapen kinang social documents nalitum pabondon iknang pon lapen passport size photos tami nalitum pidun iknang pon lapen nalitum jogdon iknang po lalo lapen last date labangke lason lo dak 10 December 2023 si last date lo 4:30 PM ansi labang so aprang nalitum jogdom iknang po lapen office apor labangke karesi ponji labangke 10 AM pen 4:30 PM ansi labang so application alu bangke accept pon ikpo lalo lapen apos labangke nili nang than pachini pon ikpo aprang sila number 1 on alitum thek pon long exi name of vacancy post bang junior assistant safan kaduk awe penda ke thom ando lapen location of post labangke Office of the Additional Director of Industry and Commerce DICC Karbi Anglong difu labang so dim la lapen scale of pay banda 14,000 ben 70,000 analitum long pon ikpo lapen putot grand pay dotula 6,200 analitum long pon ikpo lapen maximum kachar liang deng kinang jila bangke da graduation any stream with diploma computer start application mate graduation ki untang abang phu mate abang fitum nang po lapen ajat stream ta chok lapen nalitum are deng stame computer diploma labang so certificate bangke nalitum do ignang po lapen number 2 along dulang dak beekeeping demonstrator labang so apus afan stame da ingsido lapen post location of post labang ke lasona Office of the Additional Director of Industry Commerce NCC Karbi Anglong di full labang so dem la pen salary banda in civil 14,000 to 70,000 anlong ponik po grand pay labang ke da 5,200 anang litum long ponik po la pen kachar leng deng kenang labang ke it's SLC ke pastang abang fitum nang po la pen pass with certificate donang po la keeping be anat certificate bangke do ignang po lapen dak ings general condition ki tokpon ison sonia lamdo labang so general condition ki tokpon labang ke laston lo candidate labang ke West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong candidate tum angsenang po lapen all candidate must submit application form as a per the line na itum dak lang pon ingon dak amega dak bangkelan an clear bangke avedet na itum thek pon long ikpo lapen application must be signed by the candidate no application certificate marksheet will be the edited after the last date lapen son lo la na itum application lapen certificate hai hujong si choklim le pulte last
last day ni thona mi bang kala bang ke accept on pela la pen la son da thasi da isu soni ki tok pondo la si incomplete applications ta me da reject po si tok pono la pen passport size photographs will be attached and pass in standard form la si standard form along mang photo la bang ke pe bondon vek nang po la pen caste certificate will be submit in caste in the candidate belong ST la pen SC atuma fan bang ke dak caste certificate bang ke nang ikpo jela son sta tok pon iglo la pen age limit la bang ke arta la bang ke 18 pen 38 years abang phumate abang fiatum si jogdon long ikpo la pen SC ST atum han dak 5 years an bang ke relation mang pipon iglo la pen selection process bang rason lo number 1 grade 3 afan bang ke grade 3 afan la bang ke the candidate will be select to writing test la pen practical test la pen computer la son si interview ahot ba and pon ikpo la pen writing test will be the consing any essay writing, application writing, and multiple choice questions, general English, general knowledge, mathematics, extra, high expensive. Ang ekpo kado kawe pendak 100 marks anlo. Napen practical test, mate computer application afan bang kedak 25 marks. The personality test, mate viva voki 25 marks. Also sedak tokpon iglo. Lapen other condition do thulang dak other condition bang kelason la nalitum dak thek ponlong po KACC revenue receipt 20 rupees labang ke general category atuman la pen 10 rupees bang SC mate ST atuma phone la application mas incomplete the assisted copy of detailed all lalo documents along anda nalitum sel attested bang pi ignang po mate nalitum men hai tok dun ignang po la pen son thak thak si ingsi apos along মানে হিনি কি থম আমুনিত বাংকে ইংসি হিনি দিয়া ইথা ইনুর আমনি হিনি কি থম পোস্ট লং বাংগে দাক জগদন লংলি পতা দাক tok ponu lapen envelope athak nangli tum ke tok ponang ji la bangke application for the post son tok don apo copy of post sang sinali tum ki jogdon ni man la bang so post amen mention don igna pom lapen tok don igna po asining ki hang abang phu abang phetum nani tum prabjen pen jogdon igan da post bangke do kali ka do ka pen da 4 ando multiply an post do la sining ki hang abang phu abang phitum nani tum jangsi education qualification banani tum lan an kachar li tang do mate dolo pula tang tenali tum labang so awareng awarsai phan bangke nali tum jogdon long ekpo la hello la pen more details banganali tum labang so advertisement alo lang igdana jogje aprang la pen labang so advertisement alo stameni li telegram channel long stame people ekpo kali pultanali tum whatsapp on homri gon li hodak personally nali tum phan nang sen ekpo la sipini a video long bangke ni bangke than ponji la bangke la ansin ni kang ton pon ekpo la pen labang so advertisement alo labang ni long ka clear abang awedat la se la an theglong o e chichar e labang so advertisement alo long ke tok labang ke la se dia ekta la se domi thak me ka do ka ve Karbi 2.0 youtube channel long ke lang ra to alphans tami nilhen pen kardom to change your